Yes, neka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira kwibendera TV. Nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Uyu munsi turi kwa gatanu tariki 28 muri uku kwezi kwa gatatu muri mwaka 2025. Mbahe ikaze muri aya makuru avugwa kuri aya amasaha. Birumvikana ana makuru agiye kwibanda cyangwa se turaza kwibanda ku ngingo zikurikira. Muri teritwari ya Warikare urugamba rwabaye urugamba, imiriro irimo gucicikana mu kirere. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira Kamanyola muri Sud Kivu, tubabwire ko ku mugoroba w'ejo habereye imirwano, akaba ari imirwano ikomeye cyane. Turaza nabyo kubirebera hamwe ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kunyarukira kandi mu mujyi wa Goma, aha muri teritwari cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru. Tubabwire ko hongeye kumvikana amasasu muri uyu mujyi, na amasasu yatewe n'iki. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Hanyuma turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubwire ko imirwano yaramutse magingo ya rukaba arwambikanye. Turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Hanyuma muri Minembwe ku munsi w'ejo abahatuye bagenderewe n'umushyitsi ukomeye. Turaza kumenya uyu mushyitsi cyamugenzaga ndetse ni n'uwari we n'ibyo yatangaje. Turaza gusoza tubabwira ko abarwanyi b'umutwe wa 23 tayari intumwa zabo zamaze kugera muri Katari kugeza ubu ngubu. Rero turaza kurebera hamwe iby'uruzinduko rw'abayobozi, ndetse tubabwire n'abayobozi bahagarariye abarwanyi b'umutwe wa 23 muri uru ruzinduko, dore ko ari abayobozi bakiriwe ngo mu buryo bukomeye cyane muri iki gihugu cya Katari. Byose rero turaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Ngaya rero amakuru tugiye gusangira muri aka kanya. Birumvikana na makuru araza kwibanda hangaha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwebwe cyo tubasaba no gukora like, ndetse kandi birumvikana niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, ni wo mwanya wawe tugusaba ngo ukore subscribe. Hanyuma kandi mu gihe ukora subscribe yuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, nuko mu gihe kitaha cyase mu bihe byose tuzajya twinjira mu makuru hano ku Ibendera TV, ujye uyabona uri uwa mbere kandi bitagusabye umwanya wo kujya kwirirwa ushakisha. Ngibyo rero nta gutinda, mu kanya gato ya nyuma y'akaruhuko gato reka tuze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Ari nako kaye tuguha umwanya nayo ngo ukore like ndetse ukore na subscribe niba utarayikoze, ubundi dusangire amakuru ku buryo burambuye. Yes, ikaze nanone makuru arambuye hano ku Ibendera TV. Turi kwa gatanu tariki 28 muri uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka 2025. N'amakuru tugiye gusangira nitwana Kreti cyangwa se bamwe banyita umukada hano mu bijyanye n'imirongo y'urugamba. Reka rero dutangire aya makuru, akaba ari amakuru tugiye guhera hehe. Aya makuru ni munyemerere tuyahere muri teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Warikare aha muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nagira ngo mbabwire ko imirwano yongeye kuba imirwano magingo yatuvugana. Urusasu rwongeye kurambarara mu kirere, ubundi magingo yatuvugana ni mirabyo irimo gukubita, irimo gucicikanamo. Urugamba cyangwa se imirwano yaha muri teritwari ya Warikare, intandaro yayo ku munsi w'ejo abarwanyi ba FARDC n'abarwanyiriza cyangwa se n'abafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa M23 bagize gutya bagaba ibitero by'ubushotoranyi
barasa ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ubundi bari basanzwe barasa n'ubundi ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abarwanyi b'umutwe wa M23 ibisasu bakabikumira, ibindi bakabikwepa bigafata ubusa, ibindi bikaraswa aho abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuye, ubundi bakabihorera. Ariko ku munsi w'ejo ibisasu byarashwe ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 biherereye aha muri teritwari ya Warikare. Mukanya ndaje mbagezeho aho imirwano irimo kubera amagingo yangaya kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi agana saa 11, saa 10:40 zishyira saa 11 urugamba rukaba rwari rwambikanye. Magingo yangaya rero akaba ari urugamba rukomeje n'ubundi aha muri teritwari ya Warikare, dore ko FARDC nabo bafatanyiriza hamwe kurwanya uyu mutwe wa M23, ndetse noneho ngo hamaze kwiyungaho n'ingabo z'Ababiligi. Ubwo bamwe mu gihugu cy'Ubabiligi babihakana, abandi bakabyemeza bati ntago twohereje ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abandi bati ingabo twoherejeyo n'abantu baterenze 6 bo gutanga amahugurwa ku gisirikare cya FARDC. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko urugamba rwamaze kwambikana nyuma yuko FARDC irashe ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo hagana mu masaha nyuma ya saa 6. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bakavuga bati binagasuzuguro kandi kagomba gucika, bati reka tubereke natwe aho tubera akaga, tubereke ko natwe dufite imbaraga. Magingo yangaya rero duhereye mu rukerera rwo kuri uyu munsi mu bice cyangwa se aha muri aka gace kitwa Tebero cyangwa se Tebero werekeza Kisangani habyukiye imirwano ikomeye cyane. Ndetse magingo yangaya amakuru aturuka hariya muri ibi bice agera ku Ibendera TV aravuga yuko abarwanyi ba Wazalendo na FARDC bamaze kugwa muri iyi mirwano babarirwa hagati ya 20 na 30. Tayari abangaba bakaba bamaze kwitaba Imana baguye muri iyi mirwano. Iyi mirwano irimo kubera muri ibi bice, iri kubera muri ibi bice ihuriweho cyangwa se ihanganyije FARDC, Wazalendo, FDLR, ingabo z'Abarundi, ngo harimo kandi n'ingabo z'Ababiligi bamaze kwiyunga ku gisirikare cya FARDC ngo baze kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23. Nkuko nabibabwiye mu makuru y'ejo isaa 6 bagaruka ku mirongo y'imbere mu rugamba, nababwiye ko impamvu nyamukuru y'Ababiligi barimo kuribwa kandi bakababazwa nuko M23 yigaruriye aka gace cyangwa se teritwari ya Warikare, ngo nuko bahafite ibirombe byinshi byo gucukuramo amabuye y'agaciro. Bakaba rero ngo barariwe cyangwa se barababajwe no kuba iyi teritwari yarigaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Uyu mujyi wa Warikare kwigarurirwa rwose n'abarwanyi b'umutwe wa M23 bikaba byarabaye ikibazo gikomeye cyane. Magingo yangaya rero imirwano irimo kubera aha muri ibi bice cyangwa se muri aka gace kitwa Tebero, ikaba irimo kugenda yerekeza muri za Kisangani. Nukuvuga ko abarwanyi b'umutwe wa M23 barimo kugenda barwana n'igisirikare cya FARDC n'abangaba bafatanyirije hamwe cyangwa se bamaze kukiyungaho kugira ngo barwanye abarwanyi b'umutwe wa M23. Muri uru rugamba rurimo kubera hangaha harimo gukoreshwa imbunda zikomeye cyane. Ibifaru bya M23 ngo bamaze kubimanura ari byinshi, kandi ngo nta yindi mpamvu nuko ngo bamaze gufata amakuru yuko ahangaha hashobora no kwifashishwa indege, dore ko ku munsi w'ejo ngo ziri mu Karasisi zirimo zitembera muri ibi bice byo muri teritwari ya Warikare bagenda barebera hamwe ngo aho bashyira ibirindiro bitandukanye. Magingo yangaya rero urugamba rukaba rukomeje kuba urugamba hangaha muri ibi bice, ndetse kandi abarwanyi b'umutwe wa M23
yaba kuva ku musirikare usanzwe, yaba kugeza kuri sinepa, yaba n'abakamandazi ndetse yewe ngo n'abandi basirikare bakomeye cyane bamaze kumanurwa hariya muri teritwari ya Walikale kugira ngo bajye gutanga umusada, kubera ko ahangaha ngo harimo kubera urugamba rushobora kuza gufata intera iri hejuru cyane, kubera ko ngo mu gihe aba basirikare ba FARDC baba bakije izi ndege ziriwe zitembera muri ibi bice ku munsi w'ejo, ngo ibintu byakomeza kuba bibi cyane muri iyi teritwari ya Walikale. Ngibyo rero amagingo ya uko ibintu bikomeje kugenda abimera. Hanyuma rero mu gihe tukirimo kuvuga kuri aya makuru agaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nimunyemerere twerekeze muri Uvira. Nimunyemerere twerekeze mu mujyi wa Uvira. Magingo yangaya naho urugamba rwamaze kuba urugamba. Kanze mukanya naho twerekezeyo turebe uko abyifashe. Ndabona imboni yanjye irimo kumpamagara rwose, kanumve ibyo imbwira, dore yuko amakuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arimo kugenda ahinduka umunota ku munota, kubera ko ibice bitandukanye byinshi birimo kuberamo imirwano. Eka mukanya gatoya rwose mbanze mutega amatwi numve ibyo arimo kumbwira, ubundi nze twerekeza muri Uvira. Yes, reka rero noneho twerekeze aha muri Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo. Tubabwire ko aha muri Uvira haramukiye igitero gikomeye cyane, akaba ari igitero cyagabwe ku barwanyi mu mutwe wa 23 mu birindiro byabo. Abarwanyi mu mutwe wa 23 baherereye muri ibi bice bikikije umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, muri ubuseruko cyangwa se uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bagabweho igitero n'abasirikare bo ku ruhande rw'abarundi bari kumwe na Wazalendo ndetse na FARDC. Akaba ari igitero cyagabwe giturutse muri Fizi, kigabwa ku barwanyi cyangwa se ku birindiro by'abarwanyi umutwe wa 23 baherereye ahangaha hitwa Kabimba cyangwa se Kabimba bitewe nuko ubyumva. Bamaze kugabwaho igitero rero, abarwanyi umutwe wa 23 bimanukiye baravuga bati ibi ngibi inagasuzuguro tugomba guca kandi tugomba kwiyama abikomeye cyane. Magingo yanga tuvugana haravugwa yuko hamaze kugwa muri iyi mirwano nyuma yuko abarundi cyangwa se iki gisirikare cy'abarundi giherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na FARDC ndetse na Wazalendo bagabye igitero ku birindiro by'abarwanyi umutwe wa 23 masaha y'ejo, hagana ku mugoroba, hagana saa 11 zishyira saa 12. Abarwanyi umutwe wa 23 ngo bahise bapanga operasiyo, ndetse akaba ari operasiyo ikomeye cyane kubera yuko ngo hamaze no gusabwa umusada uturutse muri Bukavu ndetse na Goma. Akaba rero ngo ari umusada wamaze gusabwa, ndetse hakaba kandi hamaze kumanurwa izindi ntwaro zikomeye cyane zo ku ruhande rw'abarwanyi umutwe wa 23. Kaba imbunda zikomeye cyane zamaze kumanurwa, ibifaru byamanuwe. Magingo yatuvugana rwose ngo hamaze kumanurwa ibifaru byinshi cyane, akaba ngo ari ibifaru byaraye bimanuwe ahagana mu ijoro rwose, ngo bikaba byamanuwe bikerekezwa hano mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Bikaba bivugwa yuko rero abarwanyi umutwe wa 23 ngo bakomeje kurwana n'iki gisirikare cy'abarundi cyanze kuva muri uyu mujyi cyangwa se muri iki gihugu, ndetse bafatanyije na Wazalendo bakaba bavuga bati ntago tugomba kwemera yuko uyu mujyi wa Uvira mukomeza kudusatira ndetse ngo mutugiye nsata burenge
mwe mwahafata nk'uko mwafashe Goma ndetse no mu bindi bice yaba za Bukavu ndetse na za Kavumu. Abarwanya umutwe wa 23 cyakoze bakaba ngo barimo kurwana bifashishije abasinepa babo ndetse n'abandi basirikare bakomeye ngo bamaze kugenda bihagararaho. Ku munsi w'ejo narababwiye imbunda barimo kwifashisha, ya mbunda yitwa Satani irasa mu bice bitandukanye ikarasa amasasu menshi cyarimwe. Iyi ngo niyo irimo gukoreshwa ahangaha, dore ko ku munsi w'ejo bundi yakomeje kugenda yifashishwa ahantu hose. Abarwanyi ba M23 babonye ko ibintu bikomeye, iyi mbunda abarayifashisha kandi igatanga umusaruro. Ndagira ngo rero mbabwire yuko magingo ayangaya aha mu mujyi wa Uvira ibintu bikomeje kuba bibi cyane, ndetse ngo isaha ku isaha tukaba twakwitega yuko rwose imirwano ishobora kwinjira indani muri uyu mujyi wa Uvira, nyuma yuko abarwanyi umutwe wa 23 bakomeje kugenda bagabwaho ibitero muri ibi birindiro byabo bikikije uyu mujyi wa Uvira. Ngo rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bigana hatari heza. Makuru aturuka muri uyu mujyi akaba avuga yuko abaturage bo mu mujyi wa Uvira bo rwose ngo bakomeje kugenda bashya ubwoba, nyuma yuko bakomeje kugenda abasa n'abugarizwa babona imirwano ikomeje kugenda isatira uyu mujyi. Ndetse kandi ngo abawazareno n'abafaridese bari muri uyu mujyi wa Uvira bakomeje ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi byo guhohotera abaturage no kugenda ababambura, abandi bakabafata ku ngufu, abandi bakabica. Ibintu rero bikomeje kuba bibi cyane. Reka twihute kubera ko amakuru yo arahari ari menshi. Ni munyemerere twerekeze muri ibi bice, n'ubundi turacyari muri Kivu y'Amajyepfo. Munyemerere twerekeze Kamaniyora. Kamaniyora naho tubabwire yuko ari agace kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi umutwe wa 23, ariko bikaba bikomeje kubabaza cyane igisirikare cya FARDC ndetse na Wazalendo. Uti kubabaza aba basirikare rero biraterwa n'iki? Biraterwa nuko bakomeje kugenda bagaba udutero shuma, bavuga bati abarwanyi umutwe wa 23 ntago bagomba gukomeza kuba muri ibi bice, ndetse ntago bagomba gukomeza kuba muri aka gace ka Kamaniyora. Ibi rero bikaba byatumye ku munsi w'ejo ahangaha naho hagabwa ibitero, akaba ari ibitero byagabwe ahangaha ku munsi w'ejo. Ibi bitero bikaba byaragabwe na Wazalendo. Wazalendo igira gutya igaba ibi bitero, dore ko ngo baje ari benshi, babigaba ku barwanyi b'umutwe wa 23, no kuvuga ku birindiro byabo bitandukanye. Aba barwanyi ba Wazalendo ngo baturutse mu misozi itandukanye, bamwe baturutse ngo ahitwa Ruvunge berekeza ahangaha Kamaniyora, abandi baturuka ahitwa Rubarika berekeza ahangaha Kamaniyora, abandi noneho baturuka ahitwa Sange cyangwa se Sange berekeza ku birindiro byarwanya umutwe wa 23 bari ahangaha Kamaniyora. Nukuvuga ngo operasiyo eshatu zapanzwe na Wazalendo bari kumwe na FARDC, zapanzwe mu nzira eshatu cyangwa se muri linye eshatu. Linye imwe ituruka Ruvunge, iyindi linye ituruka Rubarika, iyindi ituruka Sange, zose zigaba ibitero ku barwanya umutwe wa 23. Nyuma yo kugaba ibi bitero rero icyakurikiyeho niki? Abarwanyi ba FARDC baje guhura n'ingorane, bari kumwe n'abawazalendo bahuye n'ingorane, dore yuko ngo abarwanyi ba 23 bari bamaze kubitegura. Bari bamaze kubitegura, na makuru bari bamaze guhabwa na za maneko zabo cyangwa se ubutasi bwabo. Barabitegura basanga mu birindiro bari bazi yuko bari bubasangemo atariho bari, ahubwo bamaze kwimura ibirindiro.
ubundi bashiduka babagoteyemo hagati babura uko babigenza, bararwana, ariko biza kurangira n'ubundi bibaye iby'ubusa kuko barwanye umutwe wa 23 baje kurangiza babagoteyemo hagati, barabatwika, abandi birangira bamanitse amaboko. Ahangaha Kamaniyora rwose ngo biravugwa yuko nyuma yuko abasirikare bagera muri 300 cyangwa se baburaho bakeya ngo baje kuba bagabaye ibitero kuri aba barwanya umutwe wa 23 mu birindiro bari barimo, abatari bakeya ngo barashwe bahasiga ubuzima, abandi bafatwa matekwa. Ubu rero ngo bakaba bajyanwe n'abarwanya umutwe wa 23 kujya kubazwa no guhabwa andi mabwiriza, bababwira bati mwebwe mutugabaho ibitero kubera iki. Ngibyo rero uko byifashe, akaba ari urugamba rwabaye ku munsi w'ejo, akaba ari imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Cyakora amagingo aya ngaya tuvugana ahangaha muri Kamaniyora hakaba hamaze kuba sekirite, mu mbabarire, hamaze kugaruka umutekano rwose. Magingo ya tuvugana ubu haratuje. Hanyuma ni munyemerere twerekeze i Goma kugira ngo tubone uko tuza kanya tugaruka ku rugendo cyangwa se ku ruzinduko rw'abayobozi b'umutwe wa 23 bamaze kugirira hariya muri Katari. Mu mujyi wa Goma mu ijoro ryakeye hongeye kumvikana amasasu, urusaku rw'amasasu. Ni urusaku rwatewe n'iki? Ni urusaku rwaturutse kuki? Ibi ndagira ngo ari byo dusangira, ndagira ngo ibi ngibi aba ari byo twinjiramo amagingo aya ngaya. Aha mu mujyi wa Goma rwose haraye humvikanye urusaku rw'amasasu, ariko imboni yanjye iherereye hariya mu mujyi wa Goma irambwira yuko urusaku rw'amasasu rwaturutse ku bafaridese n'abawazarendo bitwikiriye ijoro ngo bakaza kwiba mu bice bitandukanye, dore ko rwose ngo bakomeje kugenda bitwikira ijoro, bakaza abakagaba ibitero bitwaje intwaro, bakaza kugaba ibitero mu baturage bagamije kubiba no kubasahura, abandi bagamije kubacuza utwabo. Ku munsi w'ejo rero ahagana mu masaha ya 3 zishyira 4 z'ijoro, ubundi twebwe aya masaha haba hakiri ku manywa, ariko ahangaha mu mujyi wa Goma rwose ngo abarwanyi bitwikiriye ijoro ngo baje kwiba no gusahura. Ahagana mu masaha ya 3 4 zishyira 5 z'ijoro baza rero kwiba mu baturage, ariko baza guhura n'ingorane, dore ko abaturage batuye muri uyu mujyi wa Goma baje ngo gutanga amakuru. Hanyuma barwanya umutwe wa 23 baragoboka. Bamaze kugoboka rero bababwiye bati mwebwe mumanika amaboko, aba ngo barabyanga, ubundi batangira kurasa, barasherera barwanya umutwe wa 23 babahindura iki? Babahindura ubusa, bahita ababarasa, barabatwika. Nta nubwo ngo bari benshi rwose, kubera yuko ngo bari hagati ya 5 na 6, ariko ngo ibyabo byaje kurangira bose bitabye Imana. Akaba rero ari ibyo bijyanye n'amasasu yongeye kumvikana hariya i Goma. Ababyutse mutubwira muti mutubarize cyangwa se mudukurikiranire ibijyanye n'amasasu twumvishe umujyi wa Goma mu ijoro ryatambutse. Akaba rero ari abajura abagabye ibitero mu baturage bagamije kubiba no kubasahura bitwaje intwaro, ariko iki kibazo abarwanya umutwe wa 23 bakaba bamaze kugihanduringa amagingo ya mujyi wa Goma, umutekano ukaba ari wose. Umutekano ni wose. Reka rero muri aya makuru noneho twerekeze
Minembwe. Reka atwerekeze Minembwe tubabwire ko abatuye mu Minembwe ku munsi w'ejo ku wa kane tariki 27 z'uku kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka w'2025 bakiriye umushyitsi ukomeye cyane. Bakiriye umushyitsi ukomeye ariwe Brigadier General Charles Sematama, umuyobozi mukuru wo twirwaneho nyuma yuko yari amaze igihe vuga ko yari yaragiye mu mahanga kwivuza. Ku munsi w'ejo akaba yaragiriye uruzinduko ahangaha mu Minembwe hamwe n'ingabo zari zimuherekeje, bakaba barakiriwe neza n'abaturage batari bakeya rwose bari bakubise buzuye. Hanyuma rero uyu muyobozi mu butumwa yatanze cyangwa se yahaye aba baturage nuko yagize ati igihe kimaze kuba kinini tugabwaho ibitero, umwanzi ahora turwanya abanyamurenge abahiga bukware, kugeza ubu rero igihe kirageze ngo uyu mwanzi akurweho burundu. Uyu muyobozi yagize ati adui yahoraga atera muri ibi bice byo muri aka gace ka Minembwe, atera abanyamurenge, twirwaneho ikirwanaho iri mu bice bitandukanye, ariko magingo aya igihe kirageze ngo dusange umwanzi aho aturuka abariho tumurwanyiriza ubundi tumurase tumurangize. Akaba ari ubutumwa bwatanzwe bugahabwa abaturage bo muri aka gace, bugatangwa na Brigadier General Charles Sematama, umuyobozi mukuru wa twirwaneho rwose wagiriye uruzinduko ku munsi w'ejo ahangaha mu Minembwe. Akaba yaragize ati umwanzi tugomba kumutera natwe aho kugira ngo ajye aba ari we udutera, tukamutera tukamurwanyiriza aho ari, ndetse kandi tukamutsinda tukamurangiza burundu. Abatuye muri ibi bice rero bazwi nk'abanyamurenge bakaba barishimiye ubu butumwa nyuma y'aho bamaze igihe kinini bagabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za FARDC, ririmo FARDC, abarundi, kuvuga ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR. Batuye muri ibi bice bya Minembwe rero ku munsi w'ejo bakaba barongeye guhumurizwa n'uyu muyobozi wo twirwaneho mu ruzinduko yagiriye ahangaha muri Murenge. Twihuse rero reka tubabwire cyangwa se tugere ku nkuru aho abarwanyi cyangwa se abayobozi muri M23 bamaze kugera muri Katari. Akaba ari intumwa z'umutwe wa M23 zamaze kugera i Doha muri Katari, aho zitabiriye ubutumire bw'umuyobozi w'ikirenga ubwami bwa Katari ariwe Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Uyu nguyu rero akaba yarahaye ubutumire aba bayobozi umutwe wa M23 kugira ngo yumve ikibazo cyabo, kugira ngo arebe ko yabahuza n'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze hagati y'aba bombi haboneke amahoro. Intumwa za M23 ziri Doha rero zamaze kugerayo tayari, ndetse ngo zakiriwe bikomeye cyane, ndetse ngo zicungiwe umutekano ukomeye cyane. Zikaba rero ziyobowe na Bertrand Bisimwa mwenyewe akaba tayari butuvugana yamaze kugera i Doha muri Katari, ayoboye izi ntumwa zarwanya umutwe wa M23 zamaze kugirira uruzinduko ahangaha muri Katari. Uyu Bertrand Bisimwa muramuzi, ni perezida w'uyu mutwe wa M23, akaba ari we uyoboye izi ntumwa. Akaba kandi yari kumwe na Colonel John Mani Nzenze, uyu akaba akuriye ubutasi bwa M23. Aba bombi rero akaba ari bo bayoboye delegation cyangwa se izi ntumwa
za M23 zamaze kugirira uruzinduko i Doha muri Katari ndetse tayari bakaba bamaze kugerayo. Arwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kugera i Doha rero kanya gato orekanze tugaruke ku buryo bakiriwe muri uyu mujyi, dore ko bakiriwe mu buryo budasanzwe. Yes, amakuru agera hano ku Ibendera TV aravuga ko mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa gatanu tariki 28 Werurwe muri uyu mwaka w'2025 aba bayobozi aribwo basesekaye i Doha muri Katari, bakaba bakiriwe n'abayobozi bakomeye cyane muri iki gihugu, ndetse kandi ngo bakiriwe nk'uko abaperezida basanzwe bakirwa ku buryo mu buryo bakirwa iyo bagiriye uruzinduko mu bihugu bitandukanye. Abayobozi bo mu mutwe wa M23 rero nabo ngo bakaba bakiriwe ku buryo bwo hejuru cyane, ndetse kandi ngo magingo yabacungiwe umutekano ku buryo bukomeye kugira ngo hatagira azamaneko cyangwa se intasi izo ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaba ziri muri uyu mujyi cyangwa se muri iki gihugu zikaba zabagirira nabi aba barwanyi cyangwa se aba bayobozi bayoboye delegation ngo magingo yabacungiwe umutekano ku rwego ruri hejuru. Byitezwe ko rero mu biganiro biri buhuze abayobozi ndetse n'umuyobozi w'ikirenga w'ubwami bwa Katari ngo hashobora kuza kuba hari n'abayobozi cyangwa se n'intumwa zo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero ngo akaba ari ibiganiro biri buze kwibanda birumvikana ku ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagamijwe gukemura amakimbirane abarwanyi b'umutwe wa M23 bafitanye na leta ya Kinshasa yowe na Tshisekedi. Ngibyo rero ibijyanye n'uruzinduko rw'abarwanyi b'umutwe wa M23 muri Katari. Ubwo makuru yacu ataha turaza kugaruka ku byaba byavuye mu biganiro aba bombi baraza kugirana. Reka rero mbashimire cyane, ubwo nizere ko ukomeje kugenda ubyitwaramo neza udukurikiye ukora like, ndetse niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV nizere ko bwo umaze gukora subscribe. Niba utari wayikora nyaruka utureho subscribe yawe hano ku Ibendera TV, ubundi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, maze notification igihe hita ikugeraho makuru arambuye tubategurira tukanabagezaho. Isa 12 tayari tuba twinjiye muri studio, makuru aba yaraye avugana yaba yaramutse avugwa isaha y'isa 6 cyase ku manywa mu masaha nkaya, tukaba twinjiye muri studio tubagezaho ibijyanye n'imirongo n'imiramburo ku rugamba hagenda habera imirwano hose, tugenda tubanyurirayo tubabwira uko byifashe. Saa 12 ku mugoroba tugenda tugaruka nanone kuko imirongo y'urugamba iba yifashe muri ayo masaha, ndetse n'andi makuru abacaracara aho hose. Hanyuma saa 4 z'ijoro tukagaruka tubabwira uko kuri ayo masaha ibintu biba byifashe. Ngibyo rero ngaho reka dusoreza ahangaha, ubwo updates turaza kugenda tugaruka muri ayo masaha atandukanye tuzibagezaho. Ngewe mbashimire cyane, ubwo mwirirwaho. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza zibageraho mu masaha atandukanye. Mugire amahoro n'amahirwe rero, Imana ikomeze kubarinda.